Pemirsa, capaian vaksinasi booster ring Provinsi Bali sampun ngelangkungin 3,5%. Kahanan inucap ngelangkungin ancang pemerintah Provinsi Bali sekadisane kebawasang oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Maderentin. Mungguh ring sesuratan pers Dani mausang ring tanggal 11 Maret capaian vaksinasi booster kauningin sampun 3,2%. Anceng puniki sida kepanggih antuk kas makanan mewah semangat samian angge. Rumasuk ramo sane nyokong, termanding sane sampun ngelaksanakan vaksinasi booster. Selain ring manual capaian vaksinasi booster ring Bali kantos langkungang ulung dasa tali diri. Nanging sane wau kaunggahang ring Pisiker wau langkungan 3 dasa tali diri. Wenten papitu Kabupaten Kota sane sampun manggih anceng 3,1%. Lewiri Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Klungkung, Gianyar, Badung, Bangli, lan Karangasem. Raris kalih wewidangan tiosan sekadi jembrana miwah buleleng kantun mungguh ring sor 3,1%. Pemargin vaksinasi booster sayan rajeg kemargiang ring sejubak Bali antuk nyarengang samian angge. Sane taler kautamayang nampi malih mangkin Bali sampun kabungkah majeng wisatawan mancanegara. Pelarapan kebijakan bebas karantina tur pemargin visa on arrival ring Bali. Lianan punika Bali taler kedadosan genah sajroning ngamargiang acara internasional ring warsane mangkin. Winata Bali Pos Nguning.